unyamu no thaka wa tiri munoru mwena wa Natoli muhaka-ini wa kaunti cia Nakuru na Narok ni undu wa kuguciriria maitho kuma haraihu. No ugemu uyu wothe ukunikite maithori na makaya ma family nyingi iria itungitio maithori ma kugerogero kwa endwa ao na gikundi kimwe kia wikinaĩ mwena uyu. Muthii muingi wa ituura riri ukiuga cigana ni cigana kuria matabanirie mururungano wa thayu niguo kumenereria kuongerereka kwa uhaguku wa ugitiri undu uria wihiriirio ni kuragwo kwa abithaa umwe wa borithi muthenya wa ira. Na serikali tumelia muda mrefu tukisema utuwekee station hapa boundary ya Narok na Nakuru. Mume wangu amekuwa akiwindwa usiku na mchana. Tumeuza kila kitu, hatuna kitu kwa boma. Boma ambayo tulikuwa naye hapa imechomwa. Sasa mimi sina pa kukaa. Kuragwo kwa abithaa uyu wa borithi muthenya wa ira gukinyithitie namba ya aikari aria moragitwo ica-ini ikuhi 16 guku magikwira atongoria mwena uyu maya gukorwo makuruhanitio. Ikiwa mlinzi ambaye anatulinda hapa ndiye ameoa na sisi hatujaona usaidizi yoyote ya serikali akifuata mtu yao na kwa sisi sasa sisi tunakuwa wakimbizi. Hata mpaka polisi wa serikali ambaye akona kirauni ameuliwa kabisa. Sisi hatuna pa kuweka watoto wetu, sisi hatuna amani. Kuringana na aikari ya ngucanio ino yothe yumanite na mugunda wa eka 2,000 uria mendeirio ni ruhonge rwa gutabania uthuthuria wa mimera ADC. No indi makauga gikundi kingi ni kiyumiritie na kwigwatira mugunda uyu makiuga matigirwo ni maguka mao. Hatuendi kazi zetu, hatuendi kulima, hatuendi kuchunga kwa sababu tunaindo ndani ya mahindi. Aikari ya riu makiuria thirikari gutacokeria gikundi giki ikinya irumu ria kiwatho. Kuna thutha wa kumagera ngero nyanake icio icokaga kurira kaunti-ini mariganitie ya Narok. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Maura wa Unyamu.